Nimbula nakavale nasema mai vikimlikenda na peokani ni wakarong tikumay ng bungi vinaka ni kuwa na punata pa nga ni siya matikumikila kero wakumbula tiko yan vikim nito ko sare au nitaka ni nandora vitala noa totoka vitala noa yanga dona vitala noa ena leu sar weekend na wulikina ena vitala noa ena ya kabini kwa marotaka ni tiko ngopat kikenda na nonda marama bulang tokai bulang sureti dona mo ng palawo wa nanamba kitukina mena sema mo ko ena nonda nanungu programo ya marotaka ni sangai digitaki na tiki ngone ni kwa me nasema mo ko me na mitala noa weekend klani bunga bikem ni sando bak muret kumain na nona bak itabitiko en bunga sarana vitabile lebulai en sana bak turangomba so talanga bikem ni oni dolo maki ko en vitambani matin tu ya vitabikina na lomo ni bitana bak saote ayo mutanga tu bira na kalungata ni doni ko en tambana ni ministry ni marama marutaka ni rawakina ni oreila ka wakila wakamatana botu na vitabi vingarabikina na maramungo andi sibia ngoro marama ni biwa meyasawa ya ento na rongata matango na sere may na yatu yasawa mena warakira na kenabo merna sema mai en mbong binakanda ni wasaya yani na video ngo nandotok na ulutang wakai kalakala na vitala no ena kavinikua nindotok na bagre binakar to sa bagre takati na sanomba kana vika na may wasini kuwa en rei nangan rei bimena wasi talaga kina bota lini biasana en nanonda pano evite to bulu binaka meni so sao na marte leo bulu binaka chone batiwale ke kimli kena la turanga marama ni salva turanga te levo wakatalaga kina be na yan yan to toko biwa maya sawa wakatalaga kina yan yan no naviti maya sawa sangol tukan na wakumbula be kemni to sara kena be kor kede na sarva turanga mbaya dana ronga saram na share sa barte kitiko medana rongoda edana ngante sarmanda kia sawa dana wakaronga na share na seni langa kali ki koroilangi klani bunga weekend na totali tak mga libo na serengko kaya kausema tiko bakan raya sawa to sarami bakaboleka se na salam tanga umba ni siya mamay balito ko doon bitala no na yang sarva kalibo weekend yan tuntua nimbula binaka. De
taka na langi-langi nino kumanua au nandamu dhimbi taka ename veinga una koya sawa e adoma ni udhimba Sega sana ni unaruka Nuseretaka na langi-langi nino kumanua Au nandamu dhimbi taka ename veinga una koya Totoka pakoti na sene ngo na esawa e dawa ni udhiba may berto na sene lang akali ki korilang. Pabi di binaka bikim ni na semrot kumay and kami binaka di kuwa baka bula sarang na mga nanano kina veyeto ni ano totoka and sana baka turang omba and buno baka turanga o ya sao. Saan tapi sa tungango na nonta maramo bulangi ni bula binaka dolo bina andi si viangor. Wala binaka Dr. Teresi, binaka wakalibu na visureti. Binaka. Na nakabali besar na nomu sema main tu laka maramatau na nunggu marau na nomu sema mai na singa na noa na nomu sabari tak main nyo sa ngalala na nomu itu betul nyo ni takila nyo ni maramo so sendiri kau maruta ni raudin doru vitala noa na mbongi benaka ni sina tambu sa titi kunggon na vitu na tin ka vitu na minite maramatau ke ramatangan nyo baka madal tiki ke muni manta kenda na buno ni tamu tumikina no muni korni basu kena buno talanga nia susukina. Binaka, au mai nachia, mai viwa, na kora nachia, matanggali na tangani kula, toka na tangi muri, vusa talenga o nachia. Na wanua kitu dhawitu mai kina, na itiwitiko i nangono bo wana turanga na ratu na tuibiwa. Na marama tinangu, koya mai maro na viti asawa. Mai tauratalang koya na itutu baga tui maro nando na ngona sembera ningai mai ali hani. Sa kadiwa koy kina na kalo. Ia na ngona mai leanga kina na nito turanga itumtumbu tumbu turanga kito anga mai susu tunga ina viti i maro. Levo rando na numutunga ni kito mai maro mai na viti. Ia kito mai nachia mai viwa mai asawa. Pinaka. Andina. Se totoka bako tina nomu wase mai na puno ni sema kina bakan ra lele usara ra sema tiku mengo o kila ni veo kani patikira vikem ni na sema tiku mai binaka bali usara na linga di susu me na koro maro me na viti me sawa karau kini vikere me na saraba na mbongi na binaka ni kuwa na itabilibu ngaraba tiko na maramongo andi siviangoro binak balik besar maramatau au kila ni rota langa kero ni wasia talanga bikiman na nomu ni bonu ni buli ni abuli mandive mena primary school me sareani na secondary kero ni wasia mandive kenda yani. Naka Dr. Teresi, awa tau yabu nangubuli na primary school, mai maro mai Naviti District School. Sembera ni undewa yani watu kola ula itigiwuki na nakalasiwa
me adho pasar na kelas 1. Mai kia unga indewa mai Valentine Memorial School. Sa woti mai Valentine au sanga indewa sare Suva Grammar School. Oti o Suva Grammar sa mai tigibu na dakdak. Sa tos tigibu na dakdak au sanga le baka utia tale. Unga le dakaba tale na nongu baka tosoe nongu puli na Diploma in Administration. USP wakakina na ule daka BA na Economics and Management. Au mai oti au ngai ngole sareani. Tau yabu mandai ANU. Wadakaba kina na nongu units kede membeleta tiko na Masters in Foreign Affairs and Trade. Sembera ni ule baka utia nongu thesis i Monash University. Au ndewa baya ambeleta na programo tiko kina arato ndau wakailabu tagatiko na tambana ni Vengarabi mai Australia na DFAT. Arato wa wintaka na ngono sa mai karuti kin ambaki no buli. Arato wa wintaka na Monash University na kena kontaraki ko Manila India kina virtu mule bako tia kina nongo thesis pinaka. Dina. Totoo ba ko din ni napuntok mo yan na Foreign Affairs and Trade ono sukulis talmante mure na namubuli mo na viti district school o klani libra siya mati kumingo era buli oti mo na viti district nimbula vinaka baka ba yan din na namutumbo na kiti kumin na viti laki buli patukola lingwal sa ni BMS kay Subagram yang buti ko to na daka o ando tanrato ng ono siya ngwanele o lilikina ena nomu tumbo na kiti kumay. Au asenga suti ni ngole vai ana nungu bakasam. Nakanga undo kilani ndo ngandreba tu na nungu na umeo wuli baka vinaka. Wuli baka vinaka meroni rawa indo na dakdak. Nakena bakasama takisara na daba ule baka itabi taki okina ena muturara ni dakdaka. Asenga suti ni ambasi kavia unang ya. Mai adho pasar na ngauna sa may beauty Suva Grammar kina. Sangay tigibu meu bakasama takay kya na daka daba ndono meu onganrewa meu lako kina. Sangay tandolo may na matinakatung babike mo ni na nomu wuli USP Iyo. Nongu lako i ausata ka tikong lako USP. May na Suva Grammar. Ando na ofa lako mai se nioni na numati umbaka Dr. Teresa ando dagati kuna buli ngasini buli na Sinu Teachers College. Awasale vingombi tu mai kina meu lako kina yesenga tiku ni alongu meu lako na ngasini buli. Awabina katanga meu dagdak. Ausangay nasingan doon meke mami enroll kina meke mami sala ko kuruli o ya ungay lako may suwa. Lako may suwa o lako saratu na Public Service Commission. Public Service Commission na sendamiti ko ratus kuna house na tamba basa redaki. Andaw kena HR manager ti ko na ya Mr. Mohammed Mr. Mohammed. Kaya na yadang awusin na numatiko. Ngay sulio ko ebi unong kuibola terunyo ko sabi dagdag hindi na wango iyo. Sabi na kating dagdag. Ngay sulio ko na ipola me ulay tigibu na Prime Minister's Office. Ana buno na matani nang dagdag. Walay tigibu na Prime Minister's Office. Tigo ikia with na mbaki simbaran yung dewayani na President's Office. Na Prime Minister's Office tigo kina naturang na tuinayaw. Ang dewa saran na President's Office nangona sa may tigibuti kina sa kina na turang na tuidakaw ratu penayangan law. Na banua wa tigibudada kina simber nyong gela kumay. Ang may tigibagalilay na Ministry of Education na Post-Processing Unit. Singdende kya. Usala kusara usala ibuli. Oti
Usamay tiko sara na Ministry of Finance. May luta tiko na a division in the Ministry of Finance kito dagdag baka walkat sana. Boso tiko ni nanguna ya Mr. Ringamoto. Sangay oti, sangay may kiaw, sangay hindi na Foreign Affairs. Kula ko sar kina i Canberra. Ulay First Secretary kina kiruli dagdag kina bata kay Mr. Peter Stinson. Sembera nyulay list talimay. Ungay lako na Department of Women. In the Department of Women, ungay lay yabalata kina may bakandamberi na Department of Culture and Heritage. Kimni na kila nangonea. Bata nangonea andaruan may sotakin. I established the Department of Culture and Heritage Waterungi ongay kaya kena matay ni director na Department of Culture and Heritage. Kwa ngay zurumay kina lako may naruko ni Department of Culture and Heritage o Fiji Museum, National Trust, Fiji Arts Council. Waka kina o irto ratiko wala in the Department of Culture and Heritage. Totok Ni sa kabilis, sa otia o sangay hindi sa New Caledonia. Olay tiko New Caledonia, olay Women's Advisor, ang garabo kina rusang wulkaru na matintunan nonda was Pacific. Lebu na takada kituli da kabika, leiti bubu talinga isonaka, daru nang gaibi tarati kumbakayan. Iya may kya sa woti nung gubing garabi may kya. Nangauna wala ko kina wasabi na kata may resign may namating to. No sa lako in New Caledonia sa lidakdaka. Gay secretary ko ni public service nangauna ya orat tu itabuilati. Kung gay nona wasabi yaw, uy ko na sing resign, na sulbi ko na leave without pay. Uy ko mo listali may mo may bing garabi ibiti. Angay wakakin ang galilis talimay. Ang gamibing karabitali. Pakalek-lek sara ko nga nabula ng matintu sa Bernion Diwayani na ailo dursar na politiki. Nangunong ko sa takadakati ko ba international consultant. Takadakati ko na biya sa Urubura. Pinaka. Sa totoka. Toka makoti maramatawe na nomu tuwana mai na vika oning karaba man na viyambag sauti me bakawa satu kula tumanda ni liwi kema na warong tu kumeni kuwa kema me andonu makikemuni na ve tambano ni waseti ko mai ken balambal na nomu ni sangale rakabti ko na international consultancy siya ni bakadala comeback sebara. Yo, wabi ni binaka niya nindan daw lako na nambulonggo lebuir na bewekani batiki kenda lebuir na buki kenda nonda ilak-lako. Nung may dagdaka baka monitoring and evaluations specialist virto ongarabi kina virto na European Union. Dagdaka baka lebu may Afghanistan, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Afrika, wili kina na was Pacific todo. Nanungundo ka monitoring and evaluation to virto na European Union. Sa yaw sa may sotal na dagdag ko may kabitiko baka consultant doon baka salting back. Nangununggo sa kabitiko na renewable energy. Ang dagdag ko na rukunin doon na kambani and ambiti ko may Spain. Kito dagdag bata baka ilabot ko na nito dagdag kede na Asian Development Bank. With now panuay na was Pacifica kito dagdag kina wilti kina Kiribati Tuvalu sa lako Talimengo Solomon ni Papua New Guinea bata kay Vanuatu. May Kiribati bata kay Tuvalu kito sa lay tibuta kito kina na floating PV. Me biu na sola nandela ni waitu imbalta siyang soti. Ni lebu na nonra gele wakau kilabi naka tarisi. Na banua nga roni ra leithaka kina sa kwen nandela ni waitui. Sa tibuta kiti ko may tubal, sangay tibu na
Parau tiga witi ko na kena tak kimi tu kalu na ngono ko. Benak. Ya, totoka. Benak bali besar yang di nanomu VOC to kami kuah. Ndora kai warita ka via unda kai renda kalau ngate viti. Ni tiko iran na wekanda beba kate kemuni. Na buku ni beta buang garaba. Kona esava kilai na nomuni ben garabi. Siang wala ngai viti na wasa pasifika. Wakatalanga kina na be mateni tue. En VC buru-buru klan diliwira na wekamuni. Era siya mati kumini kuer na ronga tiku na visusu ngate kabunga mena viti district school gosa kema may bakila na VSA viti bakatala kena VSA burbura na yang ni visusu mai elangon totoko ya ia maramatau tiku talanga na isalo ni taratiku na ngone ni kuwa na itabi baka presidenti ni songo-songo baka marame na sanomba dola kana nunggu maro takatiko maramatau na itambay so ni waseti kumaina nomuni tangga ni beba ka luri itu kina baka matana botu na nomuni vengaravi NS nomba ramatanga ni baka matalataka veiran na warong tu kumaina bongi ni kuan na nomuni tabi baka presidenti kena na project endua oni ngarabatiko membeletir sarangan di tambongon ini ba matala matake Naka terisi o mai tora na itutu waka presidenti na rona undolo rosang bul karua avaka kina na vending taki. Matai ni kata umanda kitu dhakawa kitu na nongu reidha kina nongu dhaka lebu na ngau nanda na baka tule watiko mai na bali bola ndanga ikoto sumbutiku mai na vengarabi. Na kawana nu mana binaka dhakin baka mendalai vital no batikir na leoni banua. Mera tukuna mai na dhava na lenga risota batu. Sama lagu mai sona lenga risota batu standing desa. Na consultation baka kitu ada kabaya na vital no mai pakai labata kana Asia Foundation. Kitu lako ina nina kilati ko ina sanomba rusa vulkanduti ko na tikina. Kitu lako barawa tini kawalu na tikina mai na rusa vulkandu. Na tolu na tikina singroni bakai tabi na vital no kitu alita ka bambaleta ni ratua ososo. Yang baleta ni okila baka okila binaka Dr. Teresi. Itu na ituwa ni donas ni sasuli ko na ilabu tiko na ngau na mabaka ngata kina tiko na ngau na mo mesadaba kina dakdaka mo sulia talanga kina kena ripote kito sa singra ni wawa kito na numa talanga mena tini kawalu ya sa ando na wili lebu sa ni esa rombota keda saranga na rusubul kandua na rusubul na tini kawalu na tikina ya endo na ro kandua na kor mai nandonan raw kadhiwa na kor itiko na sanomba. Tauri mai kina na tuktuku kito sangai mai mbuli kaki na kito mbulia kina na ito tuba mai na rusa bulu katolu rusa bulu kaba rusa bulu 2024 rusa bulu iyo 2024 me adoba mai na rona undolo rusa bulu kaono. Walu kito maimbulia kina na ito strategic plan. Na strategic plan kito may tubo kina walu tiko na kina kito ngarabo tiko na strategic plan. Ya may na itugo nga kito turo may bira na marama na lenga rasota tu. Wili tu kina tamban ni bula, wili tu kina tamban ni buli, wili tu kina na economic empowerment, wili tu kina na indigenous rights balta na kito indigenous women's group singi kene balimbaleani kito singarabira era iratale nan dui kai irna marama kito bengarabi talanga kina wili kina na be settlements na sanomba yana bonua kito mai ndambitu kina na onango oti talanga kito ange me wakabuya na nito constitution nito lawatu ni songsong sa may baka ndonui na rona undolo rosabul karua na tubo ruango kwaya kito sa daga tiu kina na ngongo. Esing do na bengarabi kito garaba me etiko eso na taunda ku ni walu na
Panuanggo ia saba kitu reida sartiunga mi kitu bingarabi mantanga ina walu na tikina. Endua na tuwa kitu sama ida kabatiko wili tukina ya nakani rehabilitation work. Kitu reida mai nandi mai abusania se mai naruna undolu tini kabitu rasikere tukina na bibuki. Sala yado ina wangauna kevini walu na korongo. Enda ubesu nandali lo mani koro merangai tata kumbe kina merarokina nira sasanga ya sana kandua. Ni salubu maya nandi salubu irto. Ngai nakata lenga enda uyado na lubu keve saranga na bibalibal. Kito asale yado ndo nanguna kito le indikeva asa wana bali asa lutu iwai. Kene mbalimbali sing nimbaleta tiko na relocation, embaleta tiko it's displacement. Baleta rasinga ni namaka na kena lutu na bale meranga ile waka ya utaki waka doko taki talio ira asando na dakendere. Tara ira nan rambula trauma, tara nambula bakabuli, tara nambula bakadaka, tara nambula bakabeka ni lomani pali ni ada baya andona laka. Rtona UNDP rtonga ibu kimai bola indona bola kerker pata kirtona WFF Women's Fund Fiji rtonga mai laba bai laba takana dakada kitu sada kabatingo ya busania dakada kitu angan reba kina rto ibu kena matentu ubaka bina ka birtona tambani matentu non rto bese mati mai kitu bese mati binaksar anito dakada matai ni technical assessment ada kartu bakai tabi kede kina na tambana kede baga matentu. Wili kina na Ministry of Infrastructure and Transport, irto na lands, irto na waterways, fisheries, forestry, agriculture, baka kina na provincial office. Batani kito dak sarva wabi volkati. Zaka na technical assessment sama idak sarna bingarabi. Go yabusani ya mele kausaramai na watu lelebu na boulders mai sambet mai lomo tikina irto na tambana ni watu mai kya mengai kausaramai yabusani ya ke me biu kya na watu me biu me tambonaka na panua kwa sa asistiko. Rto sama ibebu kesar babini bina kabakalebu irto na Ministry of Waterways. Ruana turanga robe buke babina kesarve kito o jo tiko mai lautoka wakakino libai tiko ngwana rto bali bola isuba. Irto na Ministry of Forestry rto sanga mai wakabulida bira na marama na teikau na nursery na rasate wute na marama erto na bulia tale irto na Ministry of Forest menga yoti merto ngele teibaka pana river embankment kwa sada katungo so bure talenga nila bubera na marama na buli sala idaka rato lebi babuli di saranga kito lako bat kerto kedan tambani matentu au sama ida buta utiko na benga rabi talengangu asia mamaiki na botua na tutu kena wanga rua maimba Laida ka talinga berto na benga rabi kwa kito sa benga rabi tukina na ngunungo. Na daka talinga na laisaka se kwa may na viti. Ke bakani na reida na itamba may na viti a laisaka mindo na wavu. Wavu walenga ambi walenga na batu. Apisa utaka kina na current. May theka saranga kina na matasa may maroriti ko na banua may na koribuli na banuango kito na daka talinga kina bat kirto na Ministry of Waterways ati ko na windinati may na lako na badge patake na tractor kinurto diga may lay kautalevi na watu kwa ratu ya meron ilesu tali na current patake na kaningele na kena biung nga kwa daka tumiliw.
Sa nabingarabi sa nanggaida kati umbaka na bula maingo ni sauti nabingarabi mayabusania. Ya membaleta tiko na nito rehabilitation work, riverbank and coastal erosion rehabilitation work. Nakakito dakawa Dr. Teresi ninda maitiko vaya irame vaka yabusania na taro lebu na tiko na dava e vakavu na tiko na lu. E tiko e bisa tale na kene vaka madala i ando tale nga na kain da bimbi mendala i reitha mai na vanua e teko mai kina na wai watershed management. Mendala i reitha na vaka dha i tiko mai kia baleta na reitha na angele kia nga sa ko mai adana tiko wala na siltation sa tiko mai bobo ande kina na udhi wai kwa ya ninda tau nga valile na udha sa tiko melubu maleta na bobo ande ani udha na dredging ndi na ni rauni bebuke ya bebuke wala nga ando na ngau na lek na dredging talenga e kota leibi na kenra buri ni kakana o na tau ke ni wanua e ratu pole kana be udhi wai nyo sa kelia na mo sa dredge sa kota kina na kakeda ngai tu lomani wai ndo na kambia kai ndondori mendanda ulitha lebu ndo sing ni bese matata baka vinaka na kakede ya wango kitu amani lako kina i verto mai baturu mai dhaki baturu dam na wano kina kitu sale irisala me kiana kasaya tu mai dhaki Rito sala ko main dona kitu sa may besimati madhaw sa uti sarangau sa senta kakina nito agreement nirto na la ko may merto sa may bibuke na isongo ko singe mate ni ngau na merto may bengarabi ina was pasifika tolungan na puno rto bengarabi kina witi Tuvalu Samoa ibiti o kito na sanon rto itini tiko me kito sa may dagdag mata daun do tigo na kai bimbibia un beira na daw la kumai daw lebeira era kaya indal lebital no mandanga awango senga au na kauti kemuni na panua moni lei reida na leanga tiko baliato na galing damit tiko may no bola na kai bola yan yuk sa roti konyo reida tiko no muwakasa mabitinyo sala kobo tinabi bano kedo anak kaki tundo da kabatiku meralita rasa ngama ina mawe ni wako leila talinga kin no da bola mbeka iyo kwaya membaleta tiko na river bank watake na coastal erosion rehabilitation work na kena tiko membaleta tiko na buli peira mai lutu na non buli baleta ya varita ki maina ni to lai vital no na educational dropout program sa kabati kungo kito bailaw te kito na bread for the world kito pailate takanga na project ngo na tolu na asam na tolu na tikina sabatu sambeto watake na viti kao ni kilatiko Dr. Teresi na o sanong bando na sana libo. Ilsa. Dapital no taka na geographical, dapital no taka baka na liwi ni Banua, dapital no taka na yombula lebundundo tiko ronikaya ina sanong ba. Nangaw na keda kito bengarabi kina mi kito ndo no numatiko na nito bengarabi may rompota tiko birto ndambe may na beulu ni Banua birto ndambe na corridor matakirto talaga erandambe may waitu na maritime paila titakina na tulungo sa may nangaw na may tigutay kina wakasamataka ni nabinaka kito wakasamataka ni nabinaka mbeka mena kito siyama birto na Bureau of Stats baleta kito nabinakata may na proposal kito ambuta nila bukir-kir kito sa tukuna tikina ni kito natakab na baseline
Singroni da taka na lepa kabitalia tu. Metiko na baseline baleta ni sama itaka indo na biwa katordak taki. Ikonga roni reza lesu mo wakatoto watak. Na tuindui ni benga rabio ik sama itaka. Kito kerkere au waka bina ka wana CEO ni Bureau of Stats. Nona vito kuni mai solia mai ndona nona to staff. Pange mai pakeles nge mai lako mai okoya. Nge mai train takira waka bulidira ira na enumerators. Yana ka kito kalonga taki na rato ndingi taki nga mai na wira nantau zaka fika virto enumerators kwa rasandau zaka oti batakirto. Randau zaka na census. Randau zaka batalinga na highs kwa na household income expenditure surveys. So siya matalinga may kina na din may na setback na FNU, College of Engineering, Technical Vocational Training. Kito may siyama na tolo, may vital no takasar na kani tuwalaki na taro na questionnaire. Ramay buling walang ruang na singar to vito rikino Mr. Kete may na Bureau of Stats. Ruang na singa moni to city bukelulu rasati ko wala kani na be na tol na tiki na marsale da kawa na non rabagan dindike sa tiko ko na report sa uti nito da kaya bread for the world okay labot kito nga mitolo na mbaki mendo na mbaki maleta ni tolo nga na koro na districts o sabato liwa na koro sambeto lima na biti vitu no koro kito benga rabi kina na bi koro korongo le saka kina na baseline na ngauna kito sabi talo kina sangai waka tutu takamay na turangan na din may setback may FNU batawa zakatiko na survey batawa mentato sa dakaba na registration pera na dropouts rato kito waga binibinaka pero to na FNU may mba na kena timi toko na tiko yan norto dini suwa like zaka na registration na runa sanga bul kandua na tikina na sanamba pizambeka na tikina luto baleta rawo soso iya ratungay lako saranga uti nga na nitumbose nando na singa moniti na bima mantin kerua ngay lima na kalokor to sandabe may sabatu may daki na FNU to sa dakaba na registration. May na registration na iwala tuk-tuk ito sa may Tora Dr. Teresi doon ang raw basang kandua ng ngone para sa may register ina FNU campus silang imba. Sembara tiba ni kito Tora na namba era register ina tourism school, hospitality school inandi doon na kami kito na Tora may enaloma ni Madhaw Mengo. Wira ramay dakaya electrical engineering, ira na carpentry, libutali na tamba na ira sa may dakdakin, o ira may buli kino, ira na nganango. Nakangay totoka kina, sulipi ira na scholarship. Kito na dakadaka kito may dakaba na kani dropout, kito ayabuta kay nando na bakanditi kaya to dakaba irto na provincial office may mba. Kito waka binabinaka virto. Rto dakaba ng rto village profiling ina ruanong dolo tinikadiwa. Na reporte kito may wilika rto kahit kina ni araw tatiko tinikawalo na undolo na dropout ina sanaba. Zakatali na village profiling ng bagsauti tukunitiko kina ni erosang satos laki na rosang karuan na undolo wakdaba. Kawai tu kina ya kwaya kito zakabatal nga kina na ito baseline baleta me kito verify ta ka na fika kwa tori maya enda sana takadati nga baya menda wabini binakaberto na provincial office bi rokutu isangole ani bi rokutu italanga sangole maingo enan reto bito kuni may natakadaka kito sami dakabati kumbaleta
ni laizab na bengarabi ni matentu se bengarabi ni songo-songo baka marama. Tentang karaba pata tiko nga na leo ni wanu. Yeah. The same end beneficiaries. Santa ubinaka mbaka menda taka bata nda bitoringa bata. Bekito isang bekito na technical expertise me baka tiko berto na matentu se tiko berto na Bureau of Stats se FNU. Kwaya even nganiti kina mikito na sema bata. Bread for the world sa tukuna mai nirto sana toso edaki misa tolu na embaki ni tobe wakani. Ni tolu na embaki kito sana ngaraba kede kina na boni tini kawalu na tikina eboti kone sanamba. Irto na songo-songo wa dhabute tiko iliu. Ya na bonu sona bonu kito sana dakina. Berto may natawa may thake. Batikirto sona vi vanua may sabatu wakakina may mangonro. Iraranda utay turmeric. Nangunongo kito le reda kotirto sarkina na donas. Na turmeric e politiko veira nangunongo andona $1 andona kg. Sa andona isawi tiko sarangaira. Yun sa. Bakambimbi ni organic turmeric. Nangunongo rato sa may kaya na isongo-songo ngo ni rato sa nabaka ilabata kito metolu na embaki. Kito sa nabingarabi. May birto may baturu may dake membaleta na turmeric. Kena persota le na biasa abitikina. Kora da kabada rate. Oire rasenga ni te turmeric. They harvest wild turmeric. Yan sa tumuratunga. Yeah. Ya nangunang ko sa tibu mendrendre so nanguna sa tibu yawa tiko ni na bonu erle ko tatiku may kina na turmeric. Ni na dakaba na certification, organic certification, raw sara ni dakaba na certification ni organic ni wild turmeric. Taurundo nanguna leka olanga. Ya ni dakaba mo sabina kata mera may sole baki wakanda mberi mbaka indo na cooperative kila mera lewena ngosa ya dhana tale the manage farming kwa ngona be taurti ko tolu na mbaki menanga ironi soli indo na certificate ni kani organic turmeric. Au sasema kito sasema sara watake nando na turanga. He's the only qualified organic auditor in a Pacifica wakakina ibiti. Kero sama ibital no, au waka binubina kani ako talang ngwane nimba turanga ni India, ngwane susma imba. Saka tukuntiko kaning sana may bibuke inasasang kito dakabtiko. Ya membaleta tiko na wild turmeric, ito sana dakabatal chunga na pearl farming, may asawa. Bira kedengo na vital no dakabatingo Dr. Teresi tiko kedikina na innovative fund. Menada takakin talikina na bakandindike. Sa tiko bekito esona tukutuko ya mekito na dakabtali sona bakandindike. Gay bakanditakin semberni baka tuda kitakin na be projects kedengo. Ratu sabi tartal tungamen dona tambana membaleta tiko na PES. PES Dr. Teresi embaleta tiko na payment of ecosystem services. PES. Wakati ko na carbon trading. But I think PES is emberti kumbek ni semay dhaka ibiti. Sangay tiko. Ya kito kalungatan nindo na isong-song. Kito sabi talo na tiko sa libo na sa tiko na bonua. Erto sa nalako tiko may kito sa may rida bata. Ina daba may ron ni dhaka. Kinadaka bata kito ron ni vitorling at kina. Yan nadaka kito sa dhaka tiko na isong-song wak marama. Kito sa sema talenga. Kirto na House of Sarah. Ninanan kilati ko House of Sarah. Development arm of the Anglican Church. Kirto sa mi dhaka wauti na
first responders training virtu keda ni tu matan tikina marama veirar sotava tu nandrendre nimbula ena vei tikina arsat vakana vuli veira na matani tikina marama na vanua ana vanua merandau laku kina kendona liangara sotava sama itakatal tungak sata kau timai tabua district sata kau timai I vitongo sarua talena tikina kitu sarif tungo kirto na House of Ser me medaka kina gender na get ana gender equality and theology na neburanda na numatu na daka membaleta na gender singi waka I bola tambutaki irto sanga me viva kuli tungo irto na House of Sarah kitu waka vina vina kina na tikina ya Ambia kasona ka kitu sa vingara vitukina kitu salai bebu kita lenga membalete tiko na Natural Resource Owners Forum kitu ale bebu kikina membaletir tiko na nitu taukeni yaumbula nasa nomba sama indata kau tindona workshop kitu waita lenga kina membaleta talenga na kani mining kitu waita vitukina baleta walenga wa bauza kabatu indona wakan dindik nandona ngona sauti arto abai labatakina na Missouri mai chamani through mai virto na sip na isongo na sip lakindo na wakan dindik membaleta tiko government's compliance under the Environmental Act membaleta tiko na kelkeli sa mining be it prospecting say the actual mining itself. Na ibola ya sa tambaki sa it's a publication now. Pinakatarisi. Toko vakandua na balabu ngani nomba kumadala na lebu ni siamara tikumingo na nonra maro takatiku mai na bakarong nimbula binakala dia Williams anti Berenses derna langi tol bina maramatau Serwe Francis Chowele Robolala dombula binaka meserni dombula talanga me Dubai mai na toko la loma toko bakawati bikem ni na bioka ni siamatiku mai na kena rong binaka na nona mendambitiku na maram president ni songo baka marama na sana bakturang umba na nona may waseti ko kwe na vi tabi may garabati ko na sana umba umana nga nung kumararang ko maramataw baka nananuti ko na botal litin katul tala na vitikina musot yang na biasa na ibiti na nona baka rong ko may na buli sarchuk ngamay na bika dormi biosi tu kini ni kuai ta torma ta tu timrik awasarong ati ko nirto na kanta tu mena bosa era bangar vibu ketelitik na kena laki non rebuke o ira na non da tambangoni era sangan rebati ko mera boli takati ko na itengo na tumrike kwa the wild tumrik ukla ni bikim dona bekangu me na bosa ni sarong ati ko na bika sa tu mena sanomba ke sora batatar ti ko mai sa ti ko ngona marama president ro ni bitar tar mai buat baletan dola kambing bisrangan na nonta vesemati networking kay na ibari tek binaka ni collaboration dare na sa nomba siya ni dambe walituk nga kata-kata nga bataki koya siya mati ko na bi tambala kede nakay tari wali maramataw na membalitir na tambangoni era no mundo reda na wili ni tambangoni ni sa nomba era lutumai en buli do sangai duruyani mundo taka nangul sala manda merbukikina sa baka dapat manda nanong dito tu membalitira ni tambangon ko babi binaka virtual FNU ando wasya baka dapat ki virtual FNU yandi Na FNU au kitu siamarawi ki ando na dagdaka au dakaba virtu na Asian Development Bank membalitir to na Fiji Roads Authority. Fiji Roads Authority indona kai bakan bimbita ka na Asian Development Bank na baka itavitaki ni marama na technical areas kimni na kilati ka au may nanongku bakan dindike au lay vital no sarakina kirto na Ministry of Education
Mi uba katarongan na dhaba na non retu itu betu ba membaleta. Ira na ngon na mar na ngone leo era bina kata meramba ngole tu in a technical areas. Au tarongi irta au ngai sema kina berto na FNU. Na sema ya au sa taura roti umekina kitu sa lebi talnoa. Ngai medaka na netu education project sa baka sa sema nga be Mr. Mabona ni rau be tartara kitu sa lebi talnoa. Maruta kana turango na nona bito kuin. Dona kana nona passion o koya membaletira na drop out. Ando saraba buan dona kana nona kawai. Ya Dr. Teresi ya dona ya ni kaiti kuni barong tiumai. O di bara ander na langi. Nga do talangan ito project sama iliu takatiko koya membaleta tiko na nito building kitu sangat sasangat tiko. Me wakandamberi ndo na nito bale ni bola-bola. Nina kilatiko kitu membership organization. Nandrendre nimbula rasotabo tungo ira na nonda liwe ni vanua. Esandrendre merendo solika ina viambaki. Kitu mani wakasa mataka siadhaba. Erani kitu dhakaba. Sama itigabuti kona soli. Matai ni soli sada koti. Sa tigabuti kona na bank account. Membaleta na nito sa sangango. Kitu sabaka binibinang sarti. Kina virto na komiti. Nanurto may dhungiana tiko. Sirato may taka tiko na nito sa sangango. Pinaka. Sa totoo makauti. Diri saranga na ulutangan ni sagetu ko na ngaya na levo ni tabili levo rang karabat tu. Mau si bedo nonta marah na nonta be korokor be baka ni rabu titik maya ni gai tu kunen na soli sabaka na tanre na be kai soli mai veo na kau tali taka na kau ni wasechi ko yandi ni we have to be reactive to the current situation sana singdo ni tata kabatik nga na veka nga nakatiko may na lima ng bagsawti. We have to change and adapt. May baka ni darito na bikorokoro, tiko na banua, tiko na loto, tiko na matinto. Doto ka na taman ni dolo-dolo le bara dolo tu. O marota ka maramataw na naman do rey na sa nangoni sala bobo na kanangan rey merata ka nakabat kikemo ni na maramay. Do na kabibi maramaraw tiko. Siapa na ba yan? Di na nakabat kikemo ni maramaraw tiko. Iyo, na nadhadha kapatikira marama moko nila kwani ngali kurieta le ni dolo satu. Mo baka mamandata kana nan rizal. Ke baka me bakango au le suwa tali kanda na kani drop out. May baka dindi kira to wada kabayana provincial office. Ruwa na ya kulebu ni drop out. Dua wa wakilab financial. Karuan na lang kapag matabuwal. Na nito sema by FNU, wirtong gay kila, ni ira kwa rasoli era may buli mera sa soli bira na ofaleta na FNU, nira la imbyuta ba na tel sa na soli may bira na scholarship. Ana ba no kito sing kila, erto kila na FNU. Na kaya bimbiti ko kito, may kitong daw seman doon, na tambanan doon. Matay ni kanda rida kina, na rambay lebu sara na numudadak, pengarabi. Na tarasa ray lebun, na may nabanuan baka kito ang buling-buli kati kina, sa rambay lebu sara. Kena mando tali, baleta tiko, ni may daka na pengarabi, it's quality. So tabindi na lianga ito. May abusan niya, ang daka na yuti-uti ni walubo sengay otingo rato sa singlu sala ilubo lang anak na mo anak kwa dakati ko iliu baleta napono nga yan semberti ko ni bulu rato sa baw teti ko na takdak ambimbi ni kenda sema pa ira iti ko ira na kila the expertise, the knowledge and the experience. Amen, amen. Hindi na to sara maramataw. Umaru takataringa na kau dito ko na miliuya. Nambimbi merlaking butuka saranga na bono bibu sakiti ko iran na
na mata mena be matini tu vat kira talanga na sulit tu kuni la boy ya ndo na kair marau takati kuna warong tu kumai ni lebu na ngona ni kau ni tu kuni tiko eroni wili ko ira na report eroni ra wili kana proposal ya merle saraba saranga kambutuka e mana saraba ka lebu seba da ben Iyo, kandin to dok mbaleta ni e baka imbali-mbali. Sa tivu mera visualize ta ko ira. Na dava mandanga ira roni me da kawa mera bebu kikina mera koto me na visau. Dangai vise mati ani menda takavani nanda baka tutu ira sa taura. Ira sa rau sarangani bebu ki mai na kena baka samataki na dava tali roni daka. Yana kameya do virtu na na virtu sa mai bebu kengo kwarto la kumai merto mai dagda kana was pasifika. Lebu sarana bono keto satara erto sa bebu ki mai kino erto. Iya. toka saranga do talea na village profiling karto vai te bikinan na ya sanomba anak kena boleh bola bola to token dina me baka na kau ni pamatal tak tikumia baka na kena ya dana baka pertenya that numbers don't lie so you will work with the statistics do sangge tak tak tikim do meka to toka baka wotian dina e baka ritekya Na na village profiling talaga terisi kila e pareta ka indona ka e lebu na research sa koti. E lebu na data satu. Don't reinvent the wheel. It saves you a lot of time, a lot of money, and a lot of energy. Baka nga taka na ka satu, pira na vitambana baka mating tu. Anambi au ndo rito kan bimbi ni mesema na NGOs na tambana ni mating tu. Ni satiko. And you are targeting the same beneficiaries anyway. So at the end of the day, share the resources, share the data. If they don't have the funds, we can bring in the funds. Ya menda mai veta urilinga takavata na vatakata kembali ta meraro ni reda na leo ni vanua indua na visa. Ana kai bimbi ira saranga me baka botukan batana ngono suka lista ni kina na bi korokora erna marau targa ni vingo mikenda ni salura ina bisa Iya. Ira mantanga ira marotaka. O ira mantanga balta na panua. Ndokatu that's where we are called to serve. Ira na leo ni panua. Nirasa marotaka na visau kwa ngaya na kanga enda pinakata. Iya. Imbaliti ira na vingarap sing baliti kan. nasar ave kana no mulito ko nito kumia verto na vi korkor me bakata kia busenia ko era lubuti ko si sisti ko nangele di nasar ngai ni saya do bitar tara biti ko ngona toni uda lubuti ko baso baka waso mana udi wai na taro ndo taro ngati ko what are we going to do about it le muna ngona lubunga tambari you going back baka you going in a circle ya do wirti ko yengo sabi sa usara nga sa loreng kaya nakang ko na tanuwa mo sa sa kaniluta. Iyo, nakarto sa nangauna vakati kinalubu ito live ti kumay. Ito warita kati kumay na nisasyangan ni rombota ni na corona wai. Kau pa binubinak ni ramarota ka nila ni wanuay na vingarabi laithaka. Kota maindo na bisa ulib ng rombula. Na tangga-tangga yan back ka sana syanga. Liang kataka na balita ng rabalik korandambiti ko na bi yasa ni udhiwai sana siyang ambek nangonong ko sana siyang ni samay bulu na bono kevya do na taka bina ke kamo ni rida na kene tubaki na yalo na tamba ke tutur na kene tubaki may liu kena nangonong ko na singwa kambuta ya na udhiwai batangaya kwa kitu rida may liu inak. Totoo ka saranga. Total nga natuturong Robin na kaberto na Bread for the World na nung natubo kay labta ka na nung program may nandun na bag sa to sungo may sa tulo. Ayan doon na mata na takabike da nirto sa may reda na yan nga ni bibo ko ba kay laberto sa may sulit si Bada.
Io malta na ilabor to sulia mai ti mo na bulo September sa uti ya dobo na bulo September ngo. Simber ni oti na bulo September kito sabi ya dobo tu kana take te kito ambuta. Ni sana lako zake mele ya doba na tolu na embaki. Ratu sakame ni sana ratu sana sulia mai. Na taro iti Kongo baleta FNU is limited spaces. Kita nakakabatalin doon na registration na bulango. Ya niot sarangay sa max out the total intake. Berto may bahay. So nadaba kito nadakaba na tulembaki. So sabi tal no tiko. E nalaithaka na wuli inabiti kina. So you create a pathway for them from where they are to back into the formal education system. Ana kain lako. Tantin, eh? Iya. Misa kau sarangabira na bingara. Sarang pera. Sambo tukurong pinakandina. Totoka baka uti, do sa kalungata na sa nomba ni tiko iran na nom ni turanga, nom ni marame baka dami tiko ni kuwa andi si Viangor maram prestendi ni song baka marama. Ni sa nomba kami dami tiko ni kuwa kami wasetiko na beka erto kama tiko na bengkarabi baka dori tiko na nonroto yasana. Baka turangomba ka sa matana tek sartik nga na bunu ay ati ko kina na lenga kartu duro ni kina mela kiado na bibuke do na tikina watali taka na neura vital no tiko na vida na madasa o jangan tetak talangani na mosi na maramongo maro tek sarva ka lebu lagi sili masara no to udiwai na udiwai na windina totoko ba ko tiandi na bito ko ni ngol mi bike munike rona no mu makumbu muningo na lewa totoko ba ko ti Bausi bera non di tambongoni. Lakat mana nom do tuba yan di na buku ni non ranggarai borto nangoni donan rau bas kabulkan do kwara lutu ya. Nada mana nom to tatandre na embak sati kongo ilu beira. Iyo, au nakang kito na dakdak batang akir na kianan daw. Ndo na itukutuku kinan ito mbosi bat kirito na Bureau of Stats kina FNU na Housing Authority na ngona itukutuku nga watura na ngona kito vital no kina. Yang andreviti kumbeka metarai rauta limambeka na undolo na vale. Iya mbaleta na kena sa sianga tiko na trade skills. Lebu talinga sa ralago tiko ni mbaleta na neck. Kwa ya binakatikina mesa medhaka na buli in these technical areas. Mbaleta meroni waka isosomi taka na wanua kwa sa mailala tiko na ngonongo. Na reza tiko na vida na wanua kwa ya dhaka tiko kina na buli au sa maivari taka tiko wikimni. Mbaleta tiko na engineering, mbaleta tiko na kani plastering, vida na bunora na electrical, carpentry, automotive, plumbing and sheet metal, fabrication and welding. Yang na bunua kwa taurikina ira nandonan rawas ngabul kanduango. Kini balimbali endono mesa na dana kibakanda rita bakararamba terisi. What's happening globally, the donors are also going to become a very restrictive space. That space will continue to we need to start generating our own trade skills. Membeleta na bengarabi na nandalele panwangai na tiko na bakandindike wakati kemnisa sa kauti na report sa tikungo. Two interesting things ala kumikina. Sa wili kauti na report. Matai na non rabina kata mera sa wulinga inabei korkoro, inabei districts. Vivi pata sartik nga ya kinan ito. Kena kar to roni da kaba erto bakay tabitaki erto taltik nga kinan na FNU. Kenen bale lako bata keda sarangame in alignment.
na kene karuanga na kau reitha. Ira sabi na kata saranga ira nangele lakungo na kito adhana tigo kito ko ira na 141 go na first cohort. The second cohort kito nangarabo ko na second tranche of funding. Ya me ira satu kuna sartinga me ibi na ponua era na pinakata me rabulikina. Wakaya may naviti na yatu ya sawa kwa representa ka kwa na maritime. Lebuvi rabinakata me rabuli na tourism, hotel and tourism. Sambeto it's a mix. Hotel and tourism, so tale na daka me baleta na natural resources. Irto may sabatu may dake, it's about natural resources, it's about forestry, agriculture, patakena, cattle, and ruminant farming, which is sheep and goat. So, esa lako bata saranga, kwa bimbikina me kito da kama na baseline ya. Nak. Sa tok saranga maramatau dari nang na numni da buta may ay to me na viti na tourism sambeto tourism and natural resources or to me savatu forestry sheep and sheep and cattle virto Cattle, sheep, and goat farming. and goat farm that's a need from those areas dos ang kata nga mela ko pata kina kair tungan rebo to kasaranga na numunduri da maramataw that you are responsive to what they want but hindi ulit na nguna do ta kana bibu ka matintu salawanga may dake kawyani berto lilbono do ta kana tikim do yan but this one I can see that there's a reverse that the need is coming from the people themselves and you are responsive to them. Yeah. But as na we interview like that. We did household interviews. Sabatu deo na koro household interviews. Sambeto lima na koro household interviews. Na vitu na koro household interviews. So, and Naviti is representative of the maritime. Sambeto is representative of the corridor from Nandi, Nawaka to Tabua. And Sabatu is the highlands. Yeah, nakasarangaya kwa tunga bira, the resources that they have. You're not introducing new things to them. And you're not reinventing the wheel either. Sa chikra na kay veira na numuni leo ni banuhay. Sa totoo kasaranga. Oh, what a beautiful talano session today, maramataw. Kemami talakatoa. Na ni mami bakaronga ni na silbilang ni kuwa vera na bakarong ti kumay dola kan na comments yala ko ti kumay vera na biyo kan wikim ni na bakarong ti kumay nimbita man na monitaro kaya baka sosya ni dabuti ni kuwa o maramayan din nagay willy kalistalayan ni nanom ni comments so nanom ni taro so ratarong tal may marama tao nanom ni contact kaya baka so rabi nakata may rabi tartaran wikim ni ngun salta baro ni rabi tartaran ni Yandi. Na email nga sa na number ni telefoni. Ando binak nga mera text my liu bol ando na kana telefoni nda tawrti ko binak nga daw text nga may kasi nga na email. Iya. Anong gasulito ka ni Vicky ni Teresi, Dr. Teresi? Iya. So mga maruta ka bakalibo na kaya na may wase na vital no bango bosi bibira na wakandera tu may balangi o ira na semati ko na sanomba nirarongo na nung ni talano na maram presidente ni song bak marama matata ka kilay na bikaw ni karabati ko ni gayar tal memory do na kading beka ni bibuke erna lomo soli mera daw yani bosi bir na marama ni ngono sando lekam beka kina na ingila la kene da buti sarna tu bakarau o ira na ngoni nimba era tunggu na VSA burbura klan ni lebu sarti kubi kemni onin to barong ti kumen na VSA burbura merika matangango dona ilaw lebu ti kongo au kila ni na ready ti kono muni bengkarabi maramatau era na sulit talnga na non rayau merabi bukayani bosi berto nanto nan rawas kondo na ngoni buli tale na muni ready retiko me baka na kana muni tabuti kumaya financial
and family are the two main causes of the dropouts. Siang wala nga ni reda nga may na siang ni dua nga pakasamtak may dua sa reda na patataro wakatala nga kina na bitukutuka so sarto pakasukumo na may na sana umbaya na kena bali bola. Dagmada na nom ni tuba maramatao sa ating nga matamu ni enalo mo niyang baking ni runon dolo sa bulkali. Ko bakanga usaba rita to kaya Dr. Teresi sa tiko na nito tutu malitir to na kakawati ko na turmeric farming. Sa tiko talanga irto na cattle and sheep and goat farming. Sa kito kakawati na baseline. Talanga membaliti sa watu pataki mangonro agricultural farming. So we are also going to do value chain analysis. Na non rasimati may na production to the market. Nagono kidea ke kito na dagdagtak baleta singra ni ratete nga singa na market melakin. Kito reda talanga bunga na pakaira boli tiko et sauce peir non dalo ni bono. Siangas tiko ni saubina kana kaira tortiko. O kila nando talian nungdagdaka o vai tabikina na oti o Cyclone Winston o lei dakabati kundo na bakandindi ke kindo nung ito kani kimnina kile kwa talanga aliti bunisea may nandelana ya may dhaki na bono kero lebisi kutikina bole kay mwana sabu o ira na marama era na wakangara na kamera may bulitake na makete moniti tu city ukelulu bunga tangau na ralay mote tu i beka una non rabangkangar ana rendre nimbule so tabatu nangono mandangango ya na italno talanga kito reda pira korsale how they are harvesting wild turmeric san rambutu na mata bubale ukelulu rale sumai lo tulia burasa sasanga mai merme bulitaka na non riaya na be market kito kero muria kede maya ya da sarmai na be market ermiti kuna market lo tuleu wakarombuka wakarawai rangai stali sauni keria na ngaunea ronondolu tinika vitumbeka kiro da kina bandindike sauni keria donan rau rusang bulan dola sen donan rau rusang bulan dola roni bana maramu rato kita kan donai sauni keria relakumai ni rasabuli bulte kioti saumi oti na keria oli ngai vida na ka essentials robondo basile stali monitis atiga utale na cycle yandangai pakasa mataka na drop out ke bakai sa singa ni tiko na tina na loma ni vale na vida na singa ruambe kanga na singa se tul na singa tiko i vale sa singdondo na mentakin ro ataka na drop out. You have to connect the dots. You have to look beyond the dropout. What is causing it? Yana kakiro reda. Usama irongo taltingo virera harvest wild turmeric. Atalingana kaya vitioko. Pinak. Toto kasaranga hindi na todo ko. May baka naman ko na tiko maya rua na usutu sama tiko na nonra lutu tiko na buli na itambangon na bula bakay labo batake na matabubali. Hindi na saranga maramatao. Kaya baka sa eli tiko na melatol na siya sa nindo ang garabat tiko na nonra seme yan rabat tiko me redir tiko na ngon na nonra kana nonra mode na kinadaka na nonra homework ibale na vika bakaya sa doon din na sa indo na lang kaliw sa to kay lomay na siren karambek nga ta ngandre meron ti kuroro na itumutumbo sa din ando na taro ng ulit kumingo may Joseph balataw yandi tarti ko membaleta na market ni turmeric Market ni turmeric kero bakao sa mamadal tatok Dr. Teresi kero sa ndambe otiki ko no organic auditor kero sa tigu mapetaka na bonombe kamena bola holikina na volta kina turmeric
and dona ka kito nangidada te kito kina to secure the markets for the fresh organic turmeric. Malta wakawak mantalta ti kwa leka walenga no mu zaka na certification for organic turmeric. Na makete ana bono kito sanangi etiko kedene tu ko sami pai lavo takango na dona kwa la kutiu mai and na zakatale na kena value chain analysis keto na bangarata lenga na kena makete me wakata lenga kina na pole farming ko seti kwa Antina. nangongo sembere ni keto etiko irna makete ni turmeric ebiti seng ni saubinak me wakaukate kwa verto mai na tau mai dhake erandau kelio irana turmeric tawa ina tanga 40 kg. Polinga $1 kg. Ke waka o tawana na tanga me rota toka 45 kg sele 50 kg. Somi nga vi ko 40 kg. Na kena thada na kena wo asa esengni esa nona nga kwa me volvoli. So as of now, we na taro na isombia ni taro sa tiko ni tuwa kito sa tiko identify taka the markets for turmeric. And we will go to these places to actually lobby for markets here. Saranga dari dalam tole asar lele saranga. You go to the Australian market and it's about $25 Australian a kg. So this market we can do is not regulated then, That's something we will have to find out when we do our baseline. And right now they're doing our baselines. Okay. Yeah, the report is yet to come. Oh, totoo ka ba ko te? Rong binakadina na biyo si. Bikim ni natarong ti kumay na turmeric. O kla nilibutal nga tarchung gorto menavosa. O kla tarambeka ni orto menamosi. Binakaba lebu yan din na bibakan day taki. Weekend di na sarang na kaw dito kunatiko siguro ni na warak tali tukundo menang wali may menakutamay na iwali ni Beka and binakatame wali so nungo na iwali tiko sarang enak kenda maliwa dari na sa nomba lebu toka na nomundo ngoni bakuro li lebu tabi na bitambana li lebu wiki muni matangana no muni may bamadal tiko yandi na rambay lebu ni bengarabo ni sa bakita bikina yung goni sa listal may muni misulia na muni kilakay na muni banua sana ngay may manasar ni sa lebu na Beka o ni sa nakatakatakam na muni bidan ng bagsawati sa layang ber na Pasifika sa layang na burubura yan sa nomba to sa ngay maraw sa pakalib ni sama yang sar o andi ela wangan papalang sa muti kumengo lebuti ko na natar na maramne saongo maramata wawa toro ko malua el gasolian na kontek na yandi munro bitalan no bausi bin na pole farming na wild turmeric batike na nomdo tak batikirton house of ser sa totokan din na ninda kila niwira na marami rasya ni romile tabi ya na kautalita kayandi that you are collaborating with other organizations. Memakangan kila rolo na bos ya. No man is an island or no woman is an island. You have to collaborate to have a success in the results of what we do. Nakau ni may waseni ko matanatak sarangaya vike mami. O kila ni gua siya ni matay kini tintin ni dormitalan no. I have a feeling part 2 and part 3 is coming around the corner yandi. Vikim ni nabarong tikuman doon kanan ng ramatalaw nabarong. Ayan din sembarangan meta man do bitalan no tikutan do ka ni veosya. Do nga nakau veosya trisyo marota tiko na vengarabi kito sa meta kaptiko na sa ko bakamaram. When you truly make a difference in people's lives, it's quite satisfying. It's very rewarding. Esing ni baleti yuko me bakausa kawuti baleta tiko na nanda binakata mendala beta thake na rambula iranana leweni vano you have to, but there's one thing, you have to have a passion for serving people, otherwise it's not gonna fly. Kangayao, and I think we do have the passion.
and we do have the commitment to be able to serve our people right now at this time. Vinaka. Totoo kasaranga viva kongitindina na numuni bosi ni viva kalonganga taki o klani libera barong tikumengo na buli saranga mai na vika ni mewaseni ku to give back. To give back, it's very satisfying. Bahasivi nioni daka tipu kau ni sasaraba tali chikna na kena bako botukana eso na ve daka ndonga raba tiku dotala na kau buli da yandi bikemuni na isiama itu beira na tambana ni kena baka ilama taki lebu na ka ini dakila na be korokoro ngan raba tu lebu na ka me daka ia lako bata kina na sende me rola ko bata. So you need people with funding connections, with other organizations that can come in to do the work. So totoo ka bakot, maruta ka bakalibayan din na numuni wasemaya kandi na todo. You have to have the passion to drive you forward. Maramatao sila talang ko nang ngauna kaya bakati kung bakay so o nebe baka binibina kang baka behira na buku ni namundo bin karay bata ti kumain na lomo ni ibida ng bagsawoti o sila talang ko nang ngauna bikim ni. Yeah, na waka binabinang kalibu wa tumanda wana kaluna na may beauty kenda nanduna vanua where you can make a difference and be his hand extended to serve. Waka binabinakati ko na bitambana kede baka matentu kito sa may bata au sada butir to titiko, Bureau of Stats, Wilikina, Ministry of Waterways, Ministry of Transport, Lands, Fisheries, Forestry, Agriculture, to na walibola niya sana umba, na baka binabinakalibu virto, na nito vesimati ko. Baka binabinakalibu virto na Bread for the World, wakakina virto na Elinea, na song may Canada kwa may ndambi ngome vevuke vekito. Waka binabinakatakati ko virto talanga na board members, executive committee, virto nito building committee. Non ramay ndondo lingat tu meramay vibuki. Vira na lewi ni song non rondo soliti kumay. Waka binabinaka talanga virto na tiko ibali bola non rondo zungiana tiko na dakadak. Edaka tiko sona bono kito ngole tu kinongo e busar vira. Ya rasamay dakadak tu kina rasamay bakitabi tu kina o irto na dakadak tiko ibali bola. Virto na nito randini vanua era lewati ko ni bon waka binabinakalibu virto. Kirto na technical advisors virto may ndambi tiko na nito board merto suli bakasala tiko pinakasar bakalibu. And also thank you to you Dr. Teresi no muni suliti ko ndo nangongo merauki na ni may biwasi takati ko na bingarabi sa evakti ko na esanomba pinakabakalibu. Na kabinakabalib sara yandi na nomu maybe wase ni kuwa au marotaka ni sati kong kondo na ibata-bata ron inda may bitalan noa bitalan no saranga na bosa nga baka biti bosa raw beira na bewe kanyi ba mulitik ngo berto na siya mitik may nakoro ombalibuto. Karto baka binibina ka tikumay to barong tikumay and biba kararam tagin ko binakabalebu tolo bina choseba valatawa baka talanga kin wir keda na biwa kan me sawa ra baka rong tel tu ngamai totoko baka wati yandi kim sa baka nuni binakatu and ano mo itubutu sa tingko matamuni o kla na vital na bononi na ngwali tiku kina baka daka sa ngwali tukan na bosin biba kalonga tataki bikim ni maramatao men balam tiku na nimbula ni kila ini selebu tiko na kemunianga en nonda bono eviti baka osibi en nomdo ya sana maimba ni kalonga tatiko Nakawaliw. nak Ni mataka Matka. nak isa nak binakabalib sara ve anti sibi angor nananda marama bulan ito kay
en sirve na kaniko kwa marama presidente tiko ni songo baka marama en sana baka turangomba totokan dina na nona maybe o say en sirve na kaniko na bitambana lelebu daka kina na bola ni prime minister ni bola ni presidente en nonda banua na Ministry of Finance na Ministry of Foreign Affairs, Department of Women, totokan din na nabi banua baka itemiti ko kina ngole ne nabi si burubura kalistar mo ko en sana baka turangomba me baka yang tak kilo ko na nona kilaka sa baka dorti ko kunya may na lom ni vida sa ngabulu na baksa tingon din don din na ibarat binaka weekend na barong tiko may weekend na sa wala ka tiko yani menda do bayani na bakilim sol kalima siya bakon sa ngabulu misana may dava na nonta ngone ni takaka sa na raw ni Rico Mikimuni na nonta vi bol niya sana siya na song bang maramang beka menda na sulit talin na nonta yaw kina nonta kilaka ni kila ni lebu nga bira na bitang balango era bukik ka naman ngone de se ngone leo kin se dorbo ang gondo ngone salen daro ninda sulele stalikin siya na kina dalam beka bakandao to pay it forward. Vaviri vinaka vikimnikeve na viokani may na sausau may na martelevu choni batiwale be andi barander na langi vinakabali besar maramatau la semba tikumento bula may ngilandi seni batu bakatalaki na may Dubai Safaira Ogden totoka na nomuni bio city kumay kaya na semba tikumay ni ko iya bikim ni ng beramay so bikim ni sila ni rongoda na ser totoka and al baka rongoda may bakani maramati ko ni viwa may asawa o maramatao anti sibiang goro basta talaga na koro o na na biti may asawa talaga and na list talaga meda na rongot tali na ser totoka kime marongoda na mateni ngono meda na rongot tali manda kasana may tinitiko na nonta VOC ang bong binakanikwa. Binaka baka levo na nomuni baka rongomay katale nindo rongotiko yan na nomuni bi korokoro na vitalano na nunggu bata ni talano we Dr. T. Gosa matakaleliti ko ni Sikatambu Amerika menda na rongoda sa renungo ya sawa mea doba ni udimba. Serama
Sarong binakantina seranggo au sabi ang wale saranga kina yatu ya sao. Totoko bako tu bako mbule tu kaya ni wera kaya na sema tiku mai na kor totoko ya lombi en yan totoka o walim. O wabi vinaka en vida na baksawo tia wala ki ngante bole na nono to vanua na vekangu mai wailemu mai asawa en buku ni baka dindike en sana o mba au mani leida wiri tu ini kina e na nona to mbara vi nuku bulu bula to toko baka goti sa baka mo tu kan vi kem ni ke di bina balemu na no mani sema mai ke na no mani baka rong mai e na nero vitala no ke marama taubu marama presidente ni song baka marama e na sana baka turangomba andi sivia ngoro baka bini bina ka tu kan vir ke na sema tiku mai e na yano to toko viwa baka tala ke na yano na viti na rona bonua e sema tiko kina na maramango e talindina ni retiko e sona we kanda era listal mai mer misuletale na nonra yau na nonra ngauna na nonra kilaka e na buku ni be mata bu vale so era ngan rebatu na nonta bibu ke e na tikin ngonongo na vale sara diala wanga di babalani na vale bu na nomni bakarong tiko mai meta tala ngona kataraba ni mataka dalangan de tiko ki American Samoa bukatel ngaki na singa buke lulu maramingo ni kako ni dalata en bitalan no aro te chumbaka na vitu na kaloko en ambongi mai viti en bitalan no me baliti keda na maram na nonda mbula na maram bako sibi na ulu tangan ko na kana tiko bako pertania na menopause le na ngona en tu sanga tumbaka ni kila na nonta sa tosta ki tiko na nonta mbaki levo na bibi sa ya tiko ya ngonda erto na ndambi tiko le vana bunuai mai Australia na nonta na vital na takatiko na dabo so te ndaro ni da kava me rauni da maro takatiko kina na nonta mbula na kena bibi sa tiko na be kaya tiko na loma ni ngonda na momosi ni duru na momosi ni yango na bibi sa bakawaya erto na mendambi tiko vana bunuai le mo Australia na vitalo na vitula kaloka na mbongi ni bukelulu ni kako ni dalata au sama kamuadeani ni mata